armija legendarnih hodova i danas skidamo dva moda za World of Tanks. To su ovaj mini damage panel plus hit lock plus sound alert for World of Tanks 9.12. To vam je kao u stvari damage panel. Ne znam kako bi to drugačije objasnio, tako da to je najbolje da se pokaže u borbi. Evo tu vidimo neke slike, snimak kako to izgleda, znači ovdje malo drugačije, tu su health i ovdje, ali sve ćemo to lakše pokazati u borbi. I ovaj sajt Colorman Blue Crosshair, nišan, znači s ovim dodacima pored, nisam siguran kakav je, tako da sad ćemo da skinemo da to vidimo i normalno da instaliramo. Kao i uvek sad nikoga ostavljam u deskripciji, tako da nemate problema. Pa, ajde da skinemo. Skinete i tako što scrollate dole i posle ove reklame, uvijek je posle ove reklame, imate ovako kao link. Kliknete na taj link i save file i on se već skinuo. Tako isto uradite i sa ovim sajtom. Znači evo i ovdje posle reklame, sad njemu treba 10 sekundi, malo više da bi se skinuo. Za to vreme otićete tamo gdje ste instalirali World of Tanks, meni je to program file .86, pa World of Tanks i tu je. Kod vas će vjerovatno biti u Gamesu, zato što ga tamo odmah instalira, ali ja sam želao drugu datoteku. Da, kad to završite, uđet ćete u Res Mods i verziju za koju su se skinuli. Kod nas je 9.12 verzija. I sad ja tu imam nekog moda GUI script, što mi ne treba ništa. I otvorit ćete Dome Mods. Da, ovo su neki prošli modovi, ali Colorman Zoom i Damage Panel, to su ta dva moda koja nama trebaju. Ove ostale mogu da pobrišem, to mi ništa ne treba. Da. I evo, to su ta dva moda. Ajmo prvo Damage Panel, znači otvorimo taj RAR dokument i imamo Res Mods 9.12 i ovdje ima GUI. Samo GUI. Što me čudi, obično ima GUI scripts, ali dobro. Za sve postoji prvi put. I evo ga ovaj Colorman Zoom. Ja se samo nadam da nije sve na ruskom, pošto neki modovi automatski prebace na ruskom. Da, pošto u ovom Colormanu ima GUI, prebacit ćemo iz GUI-a to u ovaj GUI. Vratit ćemo se ovdje i sad imaju scripts, gunplay, moonspace, sad ima dosta stvari koje ne znam da li trebaju uopšte, ali mi ćemo sve to da prebacimo ovdje i u suštini mi smo instalirali mod. To je to ljudi, sada idemo da vam pokažem kako izgledaju ti modovi u pravoj igri. I pozdrav ljudi, evo sada testiramo ova dva moda, ovaj Damage Panel i Nishan. Čekam da krene borba pa da vam objasnim da. Evo kao što vidite Damage Panel i Nishan su instalirani. Ovdje to su komander i vozač. Tank vam ovdje stoji tu, vam piše kada je nešto pokvareno. Ovdje su healthi, municija, minimapa je osnovna promenjena. Što se tiče ovog Nishana, mnogo dobro izgleda, vidi kao što se vidite ovdje piše healthi, piše municija. Znači ovo kad se puni, to se puni, piše koliko mu sekundi treba se napuni, kao razbijeno, to onako dodaje malo, moram da krenem samo da ne bi bile. Da, ovdje piše, ovdje kao polovljeno, ovdje koliko je puta uvećano i po meni jako lepo uređeno. Idemo malo u borbu da vidimo kako radi ti modovi. Sad izgleda
baš pametno budu. Evo, kao što vidite, mnogo moći izgleda kad je na nišanjima kako se puni. Tu ćeš malo pokucam. Evo vidite, ovaj krug se smanjuje, mnogo moći izgleda kod mene. I sad, ne znam što mu znači 0 stepeni, to još nisam shvatio šta to znači, ali dobro. Maši. Sad ću izgleda zaklinjam, ali dobro. Evo, ali kao što ste vidjeli, modovi su jako dobri. Ovdje vidite šta je pokvareno. Piše mobilisani smo, motor je uništen, skladište municije, I po meni jako može to i da pomogne nekako preglednije, ali prosto sam navikao, tako da ja neću nastaviti da koristim te modove, ali normalno snimat ću i dalje za vas. Pa ljudi, to je to bilo od mene za danas. Ako vam se sviđaju modovi, skinite, linkove sam normalno ostavit ću u deskripciji. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i to je to, pozdrav!